Seret itu banyak es. Lopo banyak. Gusti Allah. Pokoke ngombe es rasa udol tak genahne. Pak. Ya tadi Bu. Ganti gaji saya lagi. Ada banjir jadi itu orang pol ya. Kono mang sopol panas. Wala besoannya. Yan. Kambilnya cenom. Kemoto. Kita kemoto. Arep kelapa, Mas. Dibikin botok. Kelapa muda. Gus. Saking apa sih nyoting deh. Oh, ini kelapa. Semuanya gawe ora kenal panas. Ini bocah loro iki. Waduh. Ora sengaja iki.
Garek ngethuki semen, Kang. Garek semen. Ya semen ya. Radio mana enak suaranya baik. Kanan dilinting. Bisa lah tau, Mas. Waduh, rokokku jiglok, Mas. Ngomong. Inilah sang lain paling bagus. Ngomong sing dawe, Man. Oh, Iya tak kirim ke Jakarta ya no. Jalan. Uang jambu karo sing dawe iki sama ngobrol iki. Min. Ngobrol lah nyambung. Apa ya sama ngobrol ya, Min? Iso lah. Kira ngobrol nang arek. Iso lah. Ngomong. Jawa. Inilah saus yang paling bagus. Laos. Ini namanya lajak. Oh, laja. Lajak kembang bodas, ros bodas. Kembang ros bodas. Nang kene lain wile. Laos. Laos. Nah iki serai padha wae. Padha wae. Daging. Iki gelas. Oh, gelas. Iki salahin. Wes, dilanjut. Inilah gelas yang paling bagus, yang paling bersih di tempat si Apur.